Ovo iza mene je nekada bila robna kuća Mercator, jedan od najpoznatijih simbola Slovenije u Beogradu. Od te robne kuće su ostala ova izbledela slova na zidu, a ostala i priča o slovenačkoj eksploataciji juga, o slovenačkim sokovima i pekmezima i džemovima pravljenim od jeftine srpske sirovine. Naravno, Slovenija je u Jugoslaviji izgradila svoju naciju i državnost. Neki austrijski istoričari smatraju da Slovenci nisu ušli u Jugoslaviju, da bi verovatno doživjeli sudbinu sličnu koruškim Slovencima. Slovenci su u Jugoslaviji nesumnjivo doživjeli prirodni i kulturni napredak. Prva slovenačka univerza otvorena je u Jugoslaviji. Slovenija je u Jugoslaviji bila bogati sever. Naravno, ta priča o eksploataciji nije tako jednostavna, ali činjenica je da je Slovenija svoj industrijski potencijal mogla da razvije tek na pozadini relativno nerazvijenog juga. Pop Korušec, koji je bio slovenački politički vođa, je sarađivao sa Beogradom u svim važnim državnim pitanjima, pre svega u obuzdavanju hrvatskih političkih stremljenja. Slovenija je faktički dobila političku i kulturnu autonomiju u okviru Dravske banovine. Izgledalo je da je Jugoslavija u aprilskom ratu zauvek zakopana. Nju su branili samo Srbi i Slovenci. Na planincah sončece sije, na planincah lužno je. Na ovom spomeniku iza mene vidite imena srpskih i slovenskih pilota koji su branili Beograd. I u zarobljeničkim logorima u Nemačkoj ostali su u zarobljeništvu samo vojnici iz Srbije i Slovenije. Izgledalo je da su, pored Srba, Slovenci najzainteresovaniji za opstanak Jugoslavije. Na ovom mestu je bio spomenik Borisa Kidrića, jednog od najvažnijih slovenačkih političara i glavnog stratega privrednog razvoja Jugoslavije posle Drugog svjetskog rata. Videli smo da su Srbi i Slovenci dobro sarađivali pre Drugog svjetskog rata. Isto tako smo videli da su u aprilskom ratu jedini koji su branili Jugoslaviju bili Srbi i Slovenci. Posle Drugog svjetskog rata stvari su počele da se menjaju. Slovenija uvek imala poseban privredni interes, a vremenom je počela da se javlja ideja da je Jugoslavija jedna faza u razvoju slovenačke državnosti. Kardelj je to nazvao tranzitna faza. U svom referatu drug Edvard Kardelj iznao je osnovne crte politike partije u borbi za vlast i izgradnju socijalizma. Ta politika temelji se na opštim teoretskim postavkama marksizma-lenjinizma i na iskustvima Sovjetskog saveza primenjenim u formama koje odgovaraju našim konkretnim uslovima. Do sada postignuti rezultati te politike dokaz su da je linija naše partije i našeg centralnog komiteta na čelu sa drugom Titom bila u osnovi pravilna i ona treba da bude osnova našeg budućeg rada. Iako pred Evropom Slovenci sad opravdavaju svoj izlazak Jugoslavije Slobodanom Miloševićem, moramo da imamo u vidu da njihovo distanciranje od Jugoslavije datira pre Slobodana Miloševića. Već 60. godina Slovenci sve više i više vode posebnu privrednu, kulturnu i svaku drugu politiku. Izgleda da je na definitivnu odluku Slovenaca da počnu da traže svoju budućnost van jugoslovenske zajednice uticao prestanak spoljno-političke opasnosti. Prvo je nestala opasnost od strane Italije potpisivanjem Osimskih sporazuma. Onda je posle 1989. godine nestala i opasnost sa istoka, opasnost od Sovjetskog saveza. Činilo se da nema više razloga da Slovenija ostane u Jugoslaviji. Verovatno je njihovu odluku da izađe iz Jugoslavije olakšalo ponašanje Slobodana Miloševića i srpske političke i društvene javnosti.
Ja predlažem da se taj njihov ultimativni stav ne prihvate, a oni neka izvole, nek napuste, nek nas puste primitivce da organizujemo ovu partiju. Mnogi istorijski događaji desili su se u ovoj sali. Od njih je vjerojatno najsudbonosniji onaj kada su slovenački delegati napustili 14. vanredni kongres Saveza komunista. Srbi su se tome radovali. Naravno, nije Slobodan Milošević sam oterao Slovence iz Jugoslavije. U njihovom izlasku je bilo i njihove dugogodišnje želje da sami ostanu bez balasta, kako su tada smatrali, nerazvijenog juga, ali sigurno im je olakšao posao. I imam sasvim praktičan predlog da radno predsjedništvo sada da pauzu u kojoj bi se izvršila verifikacija novog broja delegata koji sačinjavaju kongres posle odlaska delegata koji su ga napustili i da ustanovi novi kvorum. Kao što smo rekli u emisiji Makedoncima, Slobodan Milošević i njegovi saradnici pomogli su svim onima koji su hteli da izađu iz Jugoslavije. Potpuno je paradoksalno da ljudi koji su se zaklinjali u spas i dobrobit Srbije i Jugoslavije, da su faktički uradili sve da razbiju i smanje i Srbiju i Jugoslaviju.